Jose Marcela, Jose Maxima Rodolfo, Jose Ramir Bautista, Fortunata Lopez, Feliciano Elena, Jose Maria Gaza, Jesus, Gloria Gaza, Crescente, Terence Cameron Davis, Valentino, Jaime, Genaro, Rosario, Remedios, Marisa David, Cristina Gaza, Pablo, Vivencia Ramos, Patricia Davis, Isidro, Maria, Erico Mariano, Angelina, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Giao, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Pelenciana, Roberto, Merihilda, Levrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Jennifer, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Maria, Isidro, Erico Mariano, Joselito Castro, Rosario Kiambao Jr., Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Rodolfo, Ramon, Felicidad, Juana, Reynaldo Layog, Leonardo Lagman, Joselito Castro, Jesus Tayag, Felicidad Santos, Pablo Giao, Judita Huy, Benita, Pacifico, Cherry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben, Elena, Reynaldo, Saturnino, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Hermenihilda, Maribic, Antonia, Marceliano, Carlos, Niño Carlos, Honorata, Pedro, Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Ernesto Alfonso, Merardo de Leon, Romel Camiling, Enrique, Rosalina, Helena, Lolita Tantenco, Eustaquio, Felicitas Roque, Leonardo Manlutac, Pedrito, Rosalinda, Serapin Ibarra, Victoria, Marcelo Gilas, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Edilberto Gosioco, Rodolfo, Ramon, Felicidad Santos, Juana, Reynaldo Layog, Leonardo Lagman, Jesus Soriano, John F. Rodriguez, Raul Manyalak, Martin Dominica, Jeronimo, Pablo, Victor, Melquiades, Belen Corazon, Benicio, Roberto, Loretta, Rodolfo, Roberto Jr., Jose Salvadora, Juan Severa, Roberto Wang, Lorenza, Kenching, Mariano, Maria Luz, Lucila, Aurora, Castor, Maribel, Elpidio, Agapita, Maria Luisa, Ricardo Sr., Fortunato, Tomas, Benedicto, Arsenia, Epipanio, Maria Hinco, Albert Torres, Arsenio, Maria Cruz, Rodolfo, Ramier Bautista, Frank Ripsam, Felix, Virginia Cuenco, Ricardo, Eduardo, Bernardo, Roberto, Agustin, Diosdado, Melanio, Elena, Aurea, Corazon, Lucila, Nestor, Ernesto, Maximo, Petronila, Manuel, John, Gil, Antonio, Roberto, Honorio Domingo, Jose, Aurora Nuki, Avelino, Rosario Diwa, Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Jose Flores, Luz, Reyno, Ray, Ronnie, Bidang, Simona, Corazon, Osang, Philip Vincent, Marciano, Macario, Felipe, Paulina, Elpleda, Bernardita Roque, Maricel Gaza, Beatriz, Jose Ocampo, Veronica Cruz, Norma Ross, Joseph Angeles, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karela.
Bro. Imetong na. Miti pon tamong inienting metong nga pamilyana ng Diyos, kilagyuning iba, ampon ng anak, ampon ng banal na Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginutamaw sa Kristo, ilugod na ng Diyos, ating pamikayagom ng banal na Espiritu, mantabi ang parati kaya kayo. At kaya ka antimurin. Magrasyang morning po kaya kayongan. Magrasyang morning mo naman po. Ngining aldo, pagmasusyan tayo, ing solemnidad ning pangapahayag ning Ginoo o annunciation. Anong nuka rin ing Ginoo, beba ning sarili na at may ginyang tao kalupatamo, dela ning maya pabalita kay katamo anting tao. Nginiban magintamong karapat dapat pagmasusi kareting banal na misteryo, si Shantala rin kay katamong kasalanan. Iagkastang ining miyag na nagnan ing kapanisyan, aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulu, at kaya kayo kapatad, in mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayad, uli nito, ipaniga po ko kang nuwan na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos, aginuta mo. in Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at imbang kapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biya lang hangga, Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ingke kang amano, mi katawan yang tao, at mi bait king Virhen Maria. Lalo na kesa nga kawangi si Kristo, akikilanan mingke kaming talapangamos, Diyos ampon taong tuto. Itinganadon mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo ting banalay Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Migsalita ingino kang akas at ngana. Mawad kang metong awaga, king ginong kekang Diyos. Maging iti wagayamang manibatan, king kalalaman ning Sheol. O manibatan yaman, king kamatas-matasan abanwa. Ali, eko manyawad metong waga, king ginu, nganang mekibat akas, eke buring panyubukan ing ginu, kanita nganang tinuglong Isayas, makiramdam kayo, ikayong palipi ng aring David, epa mekagyo kaya kayo, ing panyubukan nyo la, kabibabatan ding tao, pati pa naman, ing kapibabatan ng Diyos ko, panyubukan, buriyula. Ing ginumis mo, ulinita, di na kayong metong awaga. Ing waga, antiya keni. Ing metong avirhen, kagliya, at elambat, ibayit ne, ing metong ayanak, alalaki. Ayaw sana king lagyong Emmanuel. Pakasamasan nyo la ringke kong plano, dapot deti, ela magtagumpe. Pikayarian yo itang sablang buriyong daptan, dapot itingan, muli mo king ala. Dapot, pablasang ing Diyos, makasaut ya, busalmi. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, ing pakibat tamo po, ati ko keni, daratang nako, ginu, king kaburian mo, karin ko sukat tupad. Ulitan tayo po.
Atiku Kenny daratang naku Ginu, king kaburian mo karin ku sukat tupad. E sakripisyo o ain ing kekang adaon. Nune ibuklat mila keka rening panandam. E kamanyawad ain adurulukan o sakripisyong kapamayaran king kasalanan. Bagkus burimong damdaman kanako, atiku Kenny daratang nako Ginu. Pakibat po. Atiku Kenny daratang naku Ginu, king kaburian mo karin ku sukat tupad. King Rolo ning libro, e wari makasulat, king kaburian mo karin ko sukat tupad. O Diyos ko, liguran ke kapilanman ing ke kang batas, ibat king kabubusalan ning puso ko. Pakibat po. Atiku Kenny daratang naku Ginu, king kaburian mo karin ku sukat tupad. Pepa kilala kong alang likat, ing ke kang katuliran, king busal ning maragol apamitipon, ala kong balak toknang magsalita, ante mo, o Ginu, ing balo mong masala. Pakibat po. Atiku Kenny daratang naku Ginu, king kaburian mo karin ku sukat tupad. Eko selikot king lub ko, ing kekang katuliran, bagkus pisyag ko ing saup mo't katutuan, king busal ning pamitipon, karagulan. Pakibat po. Atiku Kenny daratang naku Ginu, king kaburian mo karin ku sukat tupad. Pamamasang ibad, king sulat karing Hebreo. Ingdaya rading toro, ampon ingdaya rading kambing, kapilanman e namalyaring alako ing kasalanan. Inyang ikristo, umeneng datang keti king yato, nga nang sinabi king Diyos. Ika e kamaburi king sakripisyo o karing ayin. Si Jame ing metong akatawan para kanako. Eka matutula king pamidawon karing animal adorolokan da karing altar o karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Ngako kanitang sinabi, antimonong makananong misulat tungkol kako king Rolo ning batas. Atiku Kenny, o Diyos, daratang ku bantupad king kaburian mo. Pansinan niyo king sinabi ng mumuna, eka maburi karetang yuyutos ng sukat midawon ning batas nga naware, karing sakripisyo, ain akakanan, ain adorolokan, ang ponding sakripisyong kapamayaran karing kasalanan, at eka matula kareti. At kay bat naniti nga nang sasabi, atiku Kenny, daratang ku bantupad king kaburian mo, nanupata, awak sinalaring minunang uring sakripisyo, at yayalilila kareti ing sakripisyo ng Kristo. At ing kaburian na amanwan ng tuparan na, yapin ing itamo, bipabanalan tamo, king kapamilatan ning pamidawon, king katawan ng Esokristo, misan mo at para karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Meging tawyo ing amano, at may kipanoknangan yo kaya katamu, ikit mi ing kamalana.
Ing Ginoo, mantabeya kaya kayo, at keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Iniyang kanam na ng Isabel, tiburane ning Diyos sing Anghel Gabriel. King metong nga balen ning Galilea, amilagwan, Nazareth. King metong nga virhen, ang makatangunang maging asawa, ning metong alalaking milagwan, Jose. Metong nga palipi ng aring David, ating lagyunan ning virhen, Maria. Karas ning Anghel sinabi na kaya, tumula ka, ikang kitmon, grasya, ing Ginoo at syuke ka. Nuwan ka, karing sablang babay. Misdan niyang emunanoy Maria, inyang dimdam na ingamanong antika niti, at isip-isipa na, nung nano kaya kabaldugan, iting pamamuge. Dapat sinabi na kaya ning Anghel, Maria, katatakot, uling kalugod-lugod ka, king mataning Diyos. Lawan mo, kagli ka at ibait meng metong ayanak alalaki, ating ipalagyo mo kaya, Jesus. Maging maulaya at mayawos siyang anak ning kakatas-katasan. Ibiyene kaya ning Ginong Diyos, ing trono ng David, api pumpuna na. Magariya, king bale ng Jacob, kapilanman, ingkayang pamagari alang kapapusan. Kitang ng Maria king Anghel, makananong mapalyari iti, ngining ako metong kong virhen. May kibat ya kaya ing Anghel, ing banal ay Espiritu ti ipaya keka, at ing upaya ng kakatas-katasan, lilunga na ka. Inyayang anak kami bait keka, banalya, at mayawos siyang anak ng Diyos. Lawan mo, ing kamag-anak mong Isabel, busal ning kayang ketwan, pengagli niya naman ing metong ay anak alalaki, kanam na ng bulan ngeni, lipat ning sasabyan daring tao, king baugya. Pablasa para king Diyos, alang mapaliyari. Sinabi ng Maria, metong kung alipa ning Ginoo, marapat kabod ka naku, anting kingkas mong amano. Kay bat nanita, likwane ning Anghel. Kapatid kang Kristo, ing mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, magrasyang morning kaya kayongan. Kamustaya po yung kaya kayong gising? At lupa ko pa pong mitutundo. Kamustaya po yung kaya kayong gising? Wow, mayap at masalese yan naman uling every gising. Is a blessing. Tayo po kakalingwan nito, na tuto, dakaltaman pagdalanan kapag subukan at problema. Pero ita po mo pong migigising tamo yung abak, mayap at masalese, patunay na itinagyang pakanano, bless tamo pa mo rin. Amen. Amen. O sige napin, malyari po no yung kasiping yung babaya, pakisabi mo kaya magrasyang morning malago, at nung lalaki naman, magrasyang morning masanteng. Sige po, pakigrit tala rin kasiping tamo. God is good. Aro, nanya kasita? God is good. Sobra-sobra. Sobra-sobra. God is good. Tutunay man po ito. Lalo na, nginingeldo, March 25, pag masusyan tayo ing Diyos, na ing lugod, ganaka at kaya pa na kaya katamu, sobra-sobra. Amen? Amen. Ne po. Nginingeldong iti, pag masusyan tayo, ing pangahapahayag, naningginum o ingawsan tamong the Annunciation. Anong nuka rin, kalupa na ning may basang Ebanghelyo, ing Anghel na ning Diyos, belita na kang Maria,
ing meto nga mayap a balita. Ing masanting ng plano ng Diyos para king balang metong kekatamon. At Maria, ing tanguna, o ing ausan tamong the fiat of Mary, meging dalan, ban matupad ngan, ingeganaganang plano na ng Diyos para kekatamo. Metong pumburita mong damdaman, lalo nang ining kasalukuyan, makaranas tamong aliwaliwang askening kapag subukan, o tangating tampagdalanan na masakit king di, pining makaramdam tamong good news. Nino po kining bisang good news? Ay, katamongan, burita ito. Halimbawa, kaya rin na ning pilang banwang pamagsakripisyo mo king pamag-aral, o ita, finally, sabyan mo ka rin pengari mo, Ma, tang, mag-graduate na ako po. O ba good news ita? Belitada ka na, belitada na pilang banwang pamagsakripisyo mo. Nepo king obra, o ita, mitas na kaposisyon king obra mo, mitas pa yung sweldo mo. Nano ita? Good news. Nepo, may approved ni ing visa you abroad. Kalambati ang panalangin. Minsan eldot, hindi natang sulat. O ita, may approve ni. Ano ita? Good news. Nepo. Sabi na ning doktor, minsan, kaya o kinayap na kayo po. Ala na kayong sakit. Nanong ngaus kanita? Good news. Nepo. Itang paremong titeranan king loto, ba? Minsan na eldo, lawan me. Yang karetang tineranan mo. O ita, nano ita? Good news. Nepo. Buritangan makaramdam good news. Totoo, wali. Totoo. Nepo. Metong yang mayap at masanting nga balita. Banano maning sitwasyon tamo, agyang pakanano, mami kapanayan, saya, tula, para kaya katamongan. Totoo o wali? Totoo. Nepo. Alwaing pakiramdam, potang miririnan ka at makatanggap kang good news. And speaking of good news, ngayon aldong iti, yaning kapag masusyanta mo. Ing Diyos mismo, atin yang good news kay katamo. Ing Diyos na tunay malugod at mayap, ginawa yang paralan, banabalik na katang pasibayo kaya. Paralayang metong nga good news o mayap pabalita, alimo kang Maria, nunay kay katamongan. Ing pangaparala na kay katamo, nino? Ing daylan nung bakit ating Pasko? Ing pepay lasa, para king balang metong kay katamo? Nino po? Ing ginutamong Jesucristo, ing Diyos na mi katawan tao. Ngayon aldo, nung tukyan tayong kalendaryo, 9 months, bayo yung mibahiting Ginoo, nepo, pintalanin ning anghel at belita ning mayap a balita. Happy naman March na no tamo ngayon 25. And exactly 9 months, December 25, pag masusyan tayo, ing Pasko. Anong nuka rin, ing anghel, pintalaning Virhen Maria, bani balita ing pangakaglina ning ginutamong Jesucristo, king kalinis-linisan ng sepupunan ning indutamong Maria. Napepaboren ng Diyos na natuluyan tamong mikawani kaya. Ing manatili tanang alang lasa, anyang kayari tamong mikasala. Kaya ya mismo mikyabe ya, mikiyambula ya, mikiyagom ya kikatamo. May ginyang tao, ing ginutamong Jesucristo. Nabistaman Diyos ya. Sabi napin po king sulat ng San Pablo, kareng tao Filipos, bebaning sarili na may kiyagom niya king balang metong kay katamo. Ba good news ita, na yung tao na dapat ala ng lasa, kaya rin ng mika sala. Binalik niya pasibayo, lasa, may kiyagom niya kay katamo, ing ginutamong ni Jesucristo. Wan nung lalawan tamo, lalo na king Ebanghelyo, akit tamo, ing maragula partisipasyon ng Maria, king pamanangunan ning plano na ning Diyos. But our celebration, ngayon pong aldong iti, ing focus na yapin, ing Diyos na king mitmong kababana, bebaning sarili na, at may kiyagom niya kaya katamo, may ginyang taong kalupa tamo. Amen. Amen.
Dela ning maya pabalita. Ing good news ay ito. Ning balang metong kekatamo bistaman makasalanan, matbud at may natamo ang ting tao, inangat na katamo, ning ginutamong Jesucristo, king pamakiyabe na, pamakiyagum, at pamakiyambula na kekatamo ang ting tao. Amen. Amen. And my dear friends, hindi po yung maya pabalita na ning kapag masusyan tamo, na atin tamong Diyos na parating makiyabe kaya katamo. Atintang Diyos na kaya kabaning kasalesayan tamo anting tao, magdalaya parating tula, saya, a God who always bring good news to us. Iya ba masanting nga balita ini? Daig na kapaning tinod king loto, kasi ini balo mong maglambat at manatili, king pangabait na ning ginutang Jesucristo, kinawol na yung kikatang pangatao, pati ing kamatayan, banking pamanyubli ng maybe datang ingaldo, kayari na ning betamo kitiking yato, kamtantayarin, ing panga good news ng dadala kay katamo, yapining be alanganga. Kaya kaluguran kong kapatad kang Kristo, ing Diyos, ne po, sana parati ang magdalang good news kay katamo, sana ikatamo man, lalo na kitiking yato, nadakal na malilyaring ay masanting, metong sana parati tamong dadala, yapining maya pabalita. Ing sana maging mayap tamong balita. Sana mo manatilitang may karamdam tamong masanting abalita, limdam tayong maya pabalita, nung ikatamo mismo, kalupa na ning Ginoo, maging mayap tamo namang balita, kitiking yato. Amen. Amen. Kaya nung atintamo pong hashtag, ngayon kayabakan iti, king solemnidad na po ning Annunciation, hashtag, be the good news. Malyari tayo pong ulitan. Hashtag, be the good news. Humpisan making pamilya mo. Sabi tamo pin, charity begins at home. Maging kang mas magana ka. Mas mayap ka rin kapamilya mo. Nung dati medyo pasaway ka at sakit kang buntok king pamilya, magbayo na ka. Hakit din magbayo ka. Maging kang good news kanita, karela. Amen. Amen ne po. Karen ka para mong tao. Sana po tangakakit da ka. Maya pa balita yung darala mo, karela. Sana kasamo kamo sana marites. Nune good Samarites ka. Atin niya palang counterparty tan po. Kamo marites, nune good Samarites ka. Na sana ang king kasimplihan na ning biye, ika ka rin ka para mong tao, magdala kang mayap pabalita. Mariari pong pakiharapan rin kasiping yo. Pakisabi mo kaya, pangalago mo ngene, nung babaya, at nung lalaki, pangasanting mo ngene. Diba, tiniman la, kesa kita ngakakit mo na mo, itang masanting karela. Kaluguran kong kapatad, ing Diyos, dela ning maya pabalita ngeni kay katamo, king pamikayagom na kay katamo. Ngeni, on our part, sana ikatamo, ne po parati tamo namang magdalang good news. Ala naman pong bayad ding pamagdala o nakamang kailangang may gastos. Nadala ming maya pabalita ka rin haliwa. Totoo wali. Totoo. Kaya na yung hashtag tamo. Tamo. Intao mapangalingwan, alayang ipan. Nanyo po yung hashtag tamo, be the good news. Kaya ngayon pong tinggap tayo yung maya pabalita, yung good news king Diyos, lalo na ngayon ngabak, tutong magrasya tamo, malyari dako pong lakwanan meto nga assignment, o dinan meto nga assignment. Yes or no? Yes. Sige po. Kilog na po ning pati nga po, nanggamu po tang alas 5. Ne po, mantun kayong meto nga taong, dinan yung good news. Okay, po ita. Mayap abalita. Ikay nang bala, nangitang maya pabalitang ida kayo, ketang tawong ay ta. Metong mo, maragol ning bagay, nung ikatangan pong sinimbang ini, kaluwal tamo, migdala tamong maya pabalita, matulaying Diyos na may kiyagom kay katamongan. Amen. Amen. Kaya na niya po yung hashtag tamo, be the good news. Talakad tamo po ngini.
Pakamalan kong kapatad, manalangin tamo king Dios ing mayupayang impa, ape patalakad kang Kristo, kayang anak, ibat king kamatayan, ban maging pagmulana, ning bialanganga para karenggang maniwala kaya. Nga tamongan manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, at sukaking kaya kaming yato, ibuklat mo ring matami, ban akit ning sala, at ding tanda ning kaya kang pangatyo, king balang pisamban at lahi, king balang uring grupo at edad, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, babaliktan mo ring kalulo, ring may na, ring mangailangan, ituro mo king tuki kaya ka, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong kakatas-katasan, ipakit may ing kaya kang sala, karing masikan, makabuklat palad akayanakan, ipakit may karing mga biyasang obispo at presidente, at gawan mo ngang masugid mong apostol, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong banal, aldo-aldo, mamamatela ring tao, king ketuan, king sakit, danop o tampalasan dang gamat ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan, king alanganga mong sala at kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginuning ligaya, darawon milake ka ring malukaming panalangin. Manalig keng gawan mong wagas din kaya kaming puso, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap harapan ni Diyos, igpang lubos mayupaya. Tanggapane sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri ang panikaligaya ning lagyuna, king isaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming lubos mayupaya, kabang gaganakan mi ngumpisa ning Santa Iglesia, inyang ingke kang anak mi katawan niyang tao, apag masusyan miya sanang mitmong tula, ngeni, iting sakramento nining kekang lugod. Iting anadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Ing Ginoo mantabeya kaya kayo, at keka antimurin, itasyulareng puso yo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iting karapat-dapat at matulit, Tunay pin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus. Ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man, ampon nukarin man, o Ginoo banalay pa, Dios ang malugod, ampon maganaka. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing balita tungkol king pamikatawa ng tao busan mi at parake kami, matula ng tinggap ning nuwan na virhen, kambe ning matibe kasalpantayanan. Inyang belita na kaya ning anghel, ing tinubod mong ibat banwa, at malugod ning dela king kalinis-linisan ng asepupuna na, inyang linungan ning upaya ning banalay espiritu, panmirinan pangatupad, iting pengako mo, karing palipi ng Israel, at may pakilala iting malambaddan ng panayan, matupad ding sablang tao. King kapamilatanan namang Kristo, ding sablang anghel, adaralit alang likat king harapan mo, sa sambanda ka, asambanda ing kamalan mo, bustan mong milawuk king karela ing siwalami, ngining king may kakametong ming tula, ngamingan, pupuri, igapin ing banal o ipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Kasan metong ning kabilugan na banal a kapulungan, mitipon kami kanitingaldo agewa mong banal, at layon matula uling gewa mo kaming bayong lelangan king anak mong sinobling mebye. Ulin nita, ipanig apumi, ing itugtog me ing espiritu mo, anti mo ing titipang ambon karetingayin mi, ban pabanala at parake kami gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya. At bayo na kusang loob dinawo ning biyena king pamaylas sampon kamatayan, king wanin tinape, at pepasalamatan na ka at pinuri. Piraso ni ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana. Kuana ni iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, ami daw para kay kayo. Makanyan mo naman, kay bat ni ngapunan, kingwaning kalis, pasibayo, pepasalamatan na ka at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na nga na. Kuwanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampo na lang hanggang tipan, ami babu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayo ang misteryo ning kasalpantayanan. Iniyang ining gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ang puan pangasobli ng bebye, darawon mi akeka iting tinapening biye, ating kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Ikamingan sanang mi sulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan meo pa ing banala kapulungan mo ang makalaganap ki meto yato. At kini nawos mong mitipon kaniting aldo kapilan ne sinintang Kristo ing kamatayan at gawa na kaming garake king bi alanganga. Ban mi ganapya king lugod kambe ng Francisco king in Papa mi, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emerito, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawag king pihong kamatayan ning pangasubling mebye. King pakalulo mo idala mo la at ding sablang mayang unabye ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biya langanga, bahan kambeneng Juan a Virgen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering Juan a Apostol, at ding sablang banal, amibibigay kalugod-lugod keka, king kekaban ding panawon, aapurian ang po, napaligayan na kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kambena, ampon kaya, kahagom ning banalay Espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos, ipang lubos mayupaya, manggaman kay ngalanganga, Yeni, kimit mong kapanaligan at lugod keng ipa, manalangin tamo karengamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, king sablang marok, oy pa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning pakalulo mo. Mitimawa kami parati, king pamanalipan ning kasalanan. At mikabiyos kaming alang kasasagkulan. King sablang kaligaligan, kabang panayan, ampon pagsadyan mi. Ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos ming Yesu Kristo. Huling kaya kaying kayarian at ing kayo payan ang puaning ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babi ko kay kayo. E mula sana babaliktan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan mi. Ning banala kapulungan mo, layon ming pampayapan ang ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ika mabibiyang pon magari, manggaman king galanganga, Amen. ing kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antimurin. Iyang pangtaing waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po kay kayo nga, kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayayaos hingapunan ng kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, iting sakramentong kekeng pigmasusyan, pasik na ngasan ing kasalpantayanan mi, at kapanaligan kang Jesus, abay iting beto nga birhen. Kapamilatan ning upaya ning kayang pamanyubling mebye, akamtan mi sana ing tulang alaganga. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing Ginoo mantabeya kaya kayo, At kaya ka antimurin. ito ko yung rin puntok yu para king masusing bendisyon. Bibayitiyo king Juan na Virgen Maria, ing anak ning Diyos, kinabos ni ing tao. Panwanan ako sana ka rin kayang grasya. Amen. Amen. Tinggapye ing papagmulan ning biya kapamilatan ng Maria. Parati ko sana magtamasa king malugod ng pamaningat. Amen. Di natang kayuban magsaya king kapiesta ng Maria. Kumatmo ko sana king tula ng Espiritu Santo at karingkalam ning alanganga yung santungan. Amen. At bendisyonan na kay nga ning mayupayat, malugod a Diyos, ing ipa ating anak, ating banal na Espiritu, Amen. ing misa mi daone umena kayo king kapayapan, idalaing maya pabalita ng Kristo, karing king sablang yato. Salamat, King Diyos. Magrasyang morning pong pasibayo kaya katamangan.